turacyari imbere y'Imana, turacyari imbere y'ubwiza bw'Imana, turacyari imbere y'intebe ihoraho yabanye nawe, yarakuzigamye, yarakugiriye neza. Niyo mpamvu muri iki gitondo tugomba kuduza ishimwe. Niyo mpamvu kuri uyu munsi n'isaha tugomba guha Imana icyubahiro, kuko ariyo yatugiriye neza, kuko ariyo yatuzigamye, kuko ariyo yaturinze. Twari kugira amasanganya tugaherera iyo, twari kurwara tugapfira iyo, twari kumererwa nabi mu buryo na buriya, ariko ubuntu bw'Imana bwaduhaye kugira ngo ducike muri iki kibanza. Urashaka kunyemerera ukaduza ijwi ryawe, hanyuma utangure guhimbaza Imana mu majambo yawe. Nturabe aho muri kumwe nabo mwagendanye, ariko ijwi ryawe, impemu yawe iseruka imbere y'Imana, iseruka imbere y'ubushobozi bw'Imana. Sinzi ko wabura icyo ushimira Imana, sinzi ko wabura icyo ubwira Imana. Natwe Imana turabashimira, turagushimiye igitondo cyiza waduhaye, turagushimiye Imana kuko udukunda, turagushimiye Imana kuko utwitwararika, turagushimiye Imana kuko utwitaho gusumba uko twitaho. Turagushima Imana kuko twegereye kurusha uko wifuza twegereye. Ubwiza bwawe Mana buri hano hantu, ukugira neza kwawe Imana kuri hano hantu. Niyo mpamvu tugushima, niyo mpamvu abana bawe tugize ishimo mu mitima yacu, kuko hari icyiza wadukorera. Mana urabane natwe, iyo utaba uri mu ruhande rwacu, Satani yari kuba yaraduhoreje Mana. Iyo utaba uri mu ruhande rwacu, ibyacu byari kuba birangiye. Iyo utaba uri mu ruhande rwacu, twari kuba dupfuye, dupfiriye mu byaha. Ariko ubuntu bwawe buradukunda nawe. Sinagira wiha gushimira Imana, sinagira Imana ibiba, sinagira Imana ibiba zuriha gushimira. Free.
gushinga atarinde mugati Yesu gusa atarinde. Haleluya. Turashobora kubabwira amashyi menshi n'ibumbi. Turashobora gukundira Imana amashyi yacu.
Baba, katika jina la Yesu